Bujur, ija ibas sedekah henda, kam dahikan rumah tenda bengkila, ras temandu kerina, pande, ija yakabdu, metersa, kami ngerana, ulah tama sangkut ukurndo, ija ibas kepentingan seharusnya metereh bahan, melawan sakapndo, ulah tama sangkut ukurndo, ras kami pertoto, krina, gelah, pudi warienda, tambah-tambah nada Hindu, kampe totokun kami sehat kerina, bujur. Bicara permendo saja yang ngalawi segala cakap dengan naiman tukang mengelo dengan udali. Em cakap kami alawi Hindu. Manbandu permen kami pebujur pengatakan kami manbandu ras tukang ya nggo serahkan du guna sikap rumah henda mudah-mudahan jenari krina kita mersehat-sehatna sini surah-surah kendu bagi pikiran keluarga sehat nata krina deherna rezeki kita ya mudah-mudahan jenda nare kupudi lihat man bahan-bahan enta ya dalam ta sangkut nukur kami pilih kesalahan kami mohon maaf kami bujur. Bandu dage kata pengalo-ngalo man biak seni nasi pemerintah peribahanan krina rikut ras kalimbu buta krina apa ikam silebeng rana enda dalam dung rana atur kendu di permen sini amati kami kam kalimbubu kami simpat merga mesi pemena sembiring mergana ernolik-nolik la ketadingan kam ginting mergana ikut perangin yang ini mergana la ketadingan pandai bayang jenari ibas kamir tenah terlebih-lebih nandangi puang nu puang silima merga ibas kamir tenah ibas suari sendah beberendu kempudu ibas ia masuk ke rumah simbaru ibas kekurangan nandangi kam kalimbu kami ras puang kami ulatama sangkudu kurundu erkiteken terlebih-lebih situasi si gundari mungkin ibas kami tenah nandangi kam la bagi kurundu ibas kerken kami ibas kata tenah siseken kami adi menurut peradatan kita kalakaro ibas dakin sebagian darupana nandangi kam kalimbu buras puang erseh-seh ngenda kami ngerana tapi enda mungkin lid kami seh kami ngerana mungkin telepon aula tama sangkudu kurundu ibas masuk ke rumah baru kempundu beberendu kempu kami sinu dengan mergana ras kempu kami berus biring jenari ibas seh kari pangongdu seken katadu nandangi kami krina kami sinu dengan mergana gelah malam kerete kempundu ibas ia masuk ke rumah baru jenari sembuyak senina kami si pemerintah kami si paribanan si pengalon tukur ras sendalanan menurut peradatan kita kalakaro adi si bahan sadadakin bagenda mungkin ni pepulung kita sangkep geluh ugama kabansi medzile ugama kabansi menghuli karena rumah singo bangun enda tentu si bahan narik-arik mungkin ibas warienda ibas selamenda lai pepulung sangkep geluh rikut kun biak senina biasana dan do biak senina ngenda penggurun di tengah-tengah bas dahin te sebagian darupana mungkin lai pepulung pe saja uga sa kurlit ilaksanakan iban karena situasi si gundari jadi amin lapi bagaimana kami bas sukut
Ula tama sangkudu kurundu nadangi kam sembiak senina kami baik kam sumeren si paribanan rikut sepengalon sendalanan. Ibas sekari pangungdu seken katandu nandangi kami terlebih-lebih nandangi kempu kami si masuki rumah baru bas suari sendak. Jenari kekelengan kami krina kam anak buru kami lakam ketadingan anak buru menteri anak buru singukuri. Ibas karena laksanakan kami bas suari sendam masuk ke rumah baru, lah kami pepulung kami. Seharusnya pulung ikam krina nak buru kami, ugama kasikap ugama kamuhuli, bagaimana peraturan. Tapi enda lakam pepulung kami, iban kami, ukur kami, amin alapayo pekap du karena ukur siban kami, ulatama sangkudu kurdu, gelah menjual-jual, permendu turangdu. Karena kempu kami ibas masuk rumah Simbaru. Bagem kakak bapak rencana beruginting teman kami hari-hari. Pulung kami basuari sendak. Malam kalate pertendin du kakak bapak rencana. Kakak nande rencana. Amin lagi pulung kali bubutaras puang. Berketaikan situasi ibas kita tanah karuenda laban si pepulung krina sangkap geluh kakak maka ngarak-ngarak pertelin lu tanah di Batanari teman senina kempunta si hoki ras kempunta berusembiring masuk ke rumah baru bas suari sendak jenari basuh karikata nandangi kalibuta ras puang seken karikatan ta bagai ni du teman senina gelah malam karte pertendin kami natap tanah di Batanari bagai ni du kakana di rencana bagem kali bubupuang kami amin lagi agenang kami ngerana ibas kami neken kata pengalo-ngalo ulah metama sangkudu kurundu mungkin sesekam basingan enda baci lengaseh hisap kami pe lengaseh kami cakap raskam adik kerasi de ulah naik kam bertak-tak saja ning kami ibas panggung kari manbandu gelah malam ate kempundu kempu kami ibas masuk rumah Simbaru seken kari toto pasu-pasundu ulanangi kempu kami si masuk rumah baru bagenam seken kami kata pengalo-ngalo si kurang nakam nambah isa si lebih nakam kurang isa dibatasi masuk-masuk kita enterem kami guna pegansi kami neken kata pengalo-ngalo indah bujur ras mejuak-juak manbandu anak kami ras permen kami adi tambahi katenda alokun corong mereka wadi. Iya, cakap pengalau-ngalau, cakap papendesa, cakap kami bengkila. Teruskan dulu. Kami mewakili ngerana ibas Tegun Senina di tengah-tengah Kuta Locimba. Jadi ibas Pak Sena pulung kita bagaina meriah kelukur kami. Natap sa ibas dungna rumah Simbaru mana anak kami oke sinuling ras keluarga jadi ibas dungna rumah Simbaru enda nin kami Bapak Andu Tegun Seninandu di tengah-tengah Kuta Locimba sangap kelkam ngani rumah Simbaru enda arah rumah Simbaru enda sehat nakam menjuah-juah kami nganisa rezeki nupe tambahna. Bagem nin kami. Maka ibas dungna rumah henda. Kaidah-dahin. Tutus natin ndahi-kendahin. Subuh di tengah-tengah keluarga. Bagai pe di tengah-tengah perpulungan. Bagai nin kami. Ibas kami Tegun Senina. Rasman abang kami peres kakak. Nin kami sehat semujojuah kam ibas anak tanggo masuk ke rumah Simbaru enam cakata bas kami enteram kami jena pengaji-ngaji kami belas ya bang apa dengan kita sinambah hisa butur katakan man Tuhan manbandu lebih kempu kami oki harus bersembiring malam kalate kami
engkau kami memasuki rumah Simbaru Enda. Jadi bandu pribadi juah kami nakku terus permain ibas anak andu Enda masuki rumah Simbaru Enda. Adi kunin rumah Enda usaha aja. Jadi malam pagi atendung ingani rumah Simbaru Enda. Berusaha pekam laris bagaimana susura kami. Dege manbandu okiras kampung kami sidi beru terus sembiring bagaimana kampung kami si dua juah kita kerina. Jadi bagaimana kata kami ujur ras menjojah kita kerina. Ujur. Ibas kam ngom mantaki rumah Simbaru. Kami pe meriah kalukur kami. Danah malam pe ukur kami. Ibas engko terbando bagenda rumah Simbaru si bagi gegah hendulit. Emaka kami pe tahu-tahu. Sangat berjuah-juah kam. Caur kam tua ulah ka banger-banger. Sekula serasilah kam nyanyi rumah Simbaru indah. Interam kami, pegancih-gancih kami ngerana. Di pera. Permen kami, Tuhan si masu-masu kam nempati rumah baru indah. Janah pesan kami, waktu tamakendu kari Tuhan si pertama rusur rumah tanggandu. Kerina usahando pekerjaandu pasti berkatina. Jadi sehat kam, mejuah-juah kam, serasi kam nempati rumah baru indah. Tuhan memberkati kita. Amin. Engkau mengketi rumah Simbaru. Sehat-sehat masuk rumah Simbaru dekku. Hormat man orang tua. Si pekepar duana. Gelah kaipe pagi usahandu. Ipasu-pasu di bata. Deher rezekindu si keleng-kelengan kam duana. Menggo dekku bagian cakung rana. Bujur. Kami nak kentoto ngencaglah. Kam memasuki rumah Simbaru Enda. Sehat-sehatlah kam ke kempu. Janah KP usaha rencana ke depannya enda tetap diberkati Tuhan. Jadi endam toto kami ras pesan kami bujur ras menujuah. Meriah kalukur kami ibas kam gobaci memasuki rumah Simbaru ibas Pak Senda. Tetap andalkan Tuhan, mehamat menorong tua. Kelarapan kami anakku, usaha silit ijenda adi mehamat kam nandangi orang tua, pas-pasu Tuhan kerina usahadu. Enda harapan kami bibindu. Janah ibaba kami de ama enda anakku, ipepulung-pepulung kami kerina bibindu, ras seninan duai, maka reh pagi kami, reh pagi kade-kade alo-alo kerina kade-kade sirah, endam harapan kami bujur. Katakan kami membantu anak kami harus bermain. Selamat menjuah kam ibas pengketi rumah Simbaru Enda. KIP sura-sura atendu si bandu jende pas-pas Tuhan. Jumpa rezeki sehat menjuah kam ngingani rumah Simbaru Enda. Membantu senina kami harus impal kami pe. Tambah terus kesehatan du ngarak-ngarak anak kekelengenta. Endam kata kami bujur menjuah. Bujur. Tuhan si masu-masu adi nalikin pagi usahandu, usaha tendu, Tuhan memberkati kerina usahandu. Kami pe toto kenduka anakku gelah jumpa rezeki, gelah ulah kakari kam kangen celak mandahin, gelah dahin duka kami pagi sekali kusinga. Bagian damning kami bibindu, buzur. Jenari man bandu anak kami oki bagai perah permen kami pe ikut meriahu kurnakku. Jasa undangan di rumah kami Oka kepeken iban anak kami dari rumah nanti kami. Jadi meriah kalukur kami. Makanin kami menjuah-juah kami ngani rumah Simbaru Enda. Sangat mencari panjang umur bagai peras kempu sidi laki sidi berukrin anakku. Jenari anakku ngoki akan pagi linggen lah bagi sikil ke anakku. Ingat dulu kami lo cim. Aku malam kalate ku anakku. Kuidahkan bagai tampak adili dah hinta. Maka kerinalah kami pagi ulih duka staring loci manakku ya. Jadi aku pelang gedang rana bagai pe agi kami simupus anak kelengenenda sehat nakakam kamper sam nakan cari gelah bacika terus suruh jumpa ibas sendahi kendahin di tengah-tengah keluarga tekrina lebih kali bebuta sembiring mergana
Jadi aku pesi barengin sangrana. Erbelas kami nandengi kam anak kami oki. Selamat sehat juah-juah kami ngani rumah Simbaru. Zenari tetaplah kam erpenggurun man Bapandu. Janah ibas Pak Senda mungkin laidah du kami tampak enda kita ke situasi. Maka sekali nari kami berbelas sangat sehat menjuah-juah kam ngingani rumah Simbaru. Kata kami kita kenterem kami jeda peganci-ganci kami nambahi kata. Deh tambahi sitik. Bujur katakan Tuhan di bata. Ija nggo sah kami jenda tetap kami abang kami lebih. Selamat kambang. Nggo ka belin ban anak ta rumah enda. Kampe anak kami oki lagi aku tandain dengar. Aku mawa sopan ngaku. Maka kami nang melawan tading. Maka selamat kamu nempati rumah baru Zinda. Juah-juah kam saat kamu cari. Aku game sebelum saya garis kakak. Deh, enggak. Cakap kami kira nawang. Lang ni lah. Dua saja kerisyaban serbelas skala karya arah sidilaki jenari kari skala arah Moria. Jadi bas kita mewakili perpulungan di bas perbapan enda yakap kami membantu sinamati kami pengurus perpulungan jabu-jabu makap bendahara ipersilakan kami Muhammad. Kami teman do sisada perpulungan mengkapkan perpulungan jabu-jabu Jericho silit di tengah kutanta Locimba. Jadi kami ndai enterem kal reh kujainda rikut naruhkan kam anak kekelengan kami. Jadi ijainda pe kami erbelas ningen kami membantu secara khusus lebih man Bapak Sena di sada jabu. Ija gel-gel kam menjingkat entah pe rajin ibas tengah-tengah perpulungan ta ningen kami pe ibas gelar perpulungan jabu-jabu Jericho silit di tengah-tengah kutanta ilo cimba gel-gel mindo kami asawan Cina ibas kam tading ikuta lingga enda lebih henka bandu asa singgau anakku. Jadi segelah tuhu-tuhu amin lagi kam kering ko tading ikuta lingga tridah tetap ugakin kam gel-gel ibas tengah-tengah perpulungan jabu-jabu Jericho silit ikutan ta Locimba. Malahan na dibanji lebih min asa si gel-gel. Gelah tuhu-tuhu ibas kam tading kari tengah-tengah kutenda bengketinduka kubas perpulungan renanam lah min secara khusus lebih nandangi perpulungan lah ketadingan masyarakat silit di deher-deher rumah dua yang lagi lebih. Jadi menkam senina turang kami impal kami Bapak Natalisa ras KKP. Jadi ijenda kami pe ikut remeriah hukur ibas anak kekelengan ta ngomong keti rumah Simbaru. Tek kita enda impal, tek kita enda turang kerinana enda bekas pemasuk-masun Tuhan. Jadi kami pe temandu sisada perpulungan ertoto segelah tuhu-tuhu ibas anak kekelengan ta ngiani rumah Simbaru enda tetap sehat menjuah-juah ia lampas melin kempu singgo i pelimikan Tuhan bagaimana cara usahana ibas kupu di warienda. Jadi kami pe ibas gelar perpulungan enda menggelarna kata si katakan kami janah bagi semalna bagi ugagel kini resadanta ibas perpulungan adilit ibas kita si mengketi rumah Simbaru lit kang gelarna jenda gelar keriahan ibas perpulungan. Jadi jenda pekari bebas luah perpulungan ulah nendu kari gelarna belin kitikna enda gelarna ibas tengah-tengah perpulungan jabu-jabu Jericho. Jadi alo kendo alu meriah hukur janah ipake kendo bagi singana ate Tuhan. Kami pe ibas gelar perpulungan enda kata kami. Jadi apa ikam ibas moria skala si nambahisa deh.
Kam senina moria kami, Mama Sena. Malam kelate kami, seninandu moria silo cimbanari, sab idah kami pende rumah Henda, galang. Jadi pas bagi kata pendeta tandai, maka gelah roh jilena, roh galang na idah rumah Henda, undanglah di bata ni nandai. Jadi ni kami pe adi di bata lah bandu besukut Wenda tuhu malam kala tendu bagai peres kempu krina. Jadi pas bagi kata perpulungan tandai cidah kendulah kam skala moria si lebih tutus kulinggainda bagi silo cimba. Alu bagai kami pe moria silo cimba ikut kamrim. Man kam sinina kami moria Mama Sena. Jadi sekali nari katakan kami selamat berjuah-juah kami ngadi rumah Simbaru bagai peras anak krina gelah kai pekari usahandu tetaplah mereka mendibata gelah dibata singatur kenca lebih malam kala te takari krina kami pe endangan sasingasup pesah kata sekali nari ini kami selamat masuki rumah Simbaru sehat juah-juah sampur kari rezeki tole ku tengah-tengah Jawenda bujur basurunggun nari sah kari waktu na serahkan kami ras PJJ kari enda ulan nendu uga belina tapi pakaikanlah hei guna Tuhan bujur adik kini wandu luangdu ubanci diberi kendu si masuki rumah Simbaru. Kam krina tukun biak senina si pemeren si pengalon la ketadi ngendun gereja ngokaga banci kam kundul keingandu man kita kerlebe maka kam krina mulai bujur aina salam sehat saja kita krina tekan situasi
perpulungan simiriah ukur ibas kata tenah do sinulingga mergana berkat kami piga-piga ibas kerhen kami malam ras meriah hati kami ibas kam nangki rumah do Simbaru sekolah serasi kam ibas kam manteki rumah Simbaru Endah. Bapak Nur senanda Indu sehat-sehat tetap. Maka ibas krina si pasu-pasu dua atas kenangan kita malam meras meriah kita. Tambah Hindu. Perpulungan si kelengi Tuhan. Bujur dengan si katakan Tuhan ibas kesempatan enda. Ijanggo ka kita pulung ibas rumah Simbaru Endah di ibas menjuah-juah. Enda si gejap maka arah bekas pemasu-masu Tuhan kerina enda maka banci jadi. Jenda nakku tuju kun man bandu lebih oki ras kempu si diperu. Sangap kam ngiani rumah nakku. Bertambah-tambah nalah rezeki indu. Sehat kam ras kempu kerina. Kempu pelu paya ngindet ngerahkan belina. Gelana lah pagi bagi surah-suranta. Kempu Endah pe. Jadi man bandu bebere kami rasa nak kami. Kampe nakku bebere kami sangap kam nakku. Ibas kempu kami Endah. Endah nakku gegendung ngata kami tapi belum kam ngaturkan kempu Endah kerina. Sangap kelkam nakku. Gelana malam kami pe sehat kam pagi. Malam mati kami natap kali bubundu. Maka bagam Ija nyatanding duai nandai ginting nina turangku karo merganan dupe ibas nggak boleh kepenting mulai ku tanah linggainda sa kepenting ngene tanah linggai nda beruginting bagai penina turangku. Maka bagaimanku mengkhawatir nander Bapak berkalimbu bunakku. Makanya anak beruntu anakku. Gelah nahara hepe remalerna pasu-pasu Tuhan nandangi kam. Bujur. Ijenda itu cukun kami membantu beri kami. Selamat kamu ngingani Jabu Simbaru nakku. Janah kempupe sehat lampas belin. Jadi ijenda membantu ipal kami. Ipal sehat kam merestuang kami. Tambah-tambah rezeki indu. Maka kami pe malam mati kami natap-natap kalimbu bundu krina. Jadi laged lang kata terbelas kenaku. Kata ku enda tahu tambahan apa kita sinabahisa. Enda bawah tangerana. Deh. Perpulungan si meriah ukur, perpulungan si kelingi Tuhan. Ijenda patut dengan si katakan bujur man Tuhan. Sebab berkena dengan kesempatan membantah. Ijenda ngerana kami, menbre-bre kami, resana kami. Selamat kam nakku masuki rumah Simbaru. Bahanlah rumah Endah jadi rumah perpulungan Tuhan. Gelahna remalerna pasu-pasu ku tengah jabu. Bagai peman kempu, sehat-sehat ia seh pagi surah-surana. Kata kuenda Tuhan si masu-masu. Anak kami itingdu.
Bagai, makanya kami udah dengar pekaron ya. Jadi bagai mending kami mankam lebih anak bro kami karo mergana kerina sangat kam kerina ibas mengketi rumah Simbaru Enda janah kami pekalimbu bundu kerina menjuah-juah ka kerina resangap ka bagi kami napi kami karondung metuan ingin dai mamandu melala dengar kerina nguda jadi bagi kami nih ya totokan bagi iya anakku ya si toton kita bagaikan geluh yang disuruh Tuhan jadi sangat kam ibas masuki rumah Simbaru kempu pe seuh pagi sekolah na menjuah-juah ya kampe beberapa kami res anak kami rengudana kam lalap nakku kami pi malam mati kami bagi kena kempoi tiap kena katawari kami itenahkan kami dorot tegundu kena kempoi maka malam mati kami kerina jadi Tuhan si masu-masu ibas perjumpaan tenda kerina kami pesi bare mengerana katang kuinda kata tambahan jadi ngaka karong dutole dor tambahin si barem Engkau. Musuh mankam kalimbu tua. Ende. Pertama lebih katakan bujur Tuhan ibas pemasu-masuna kita bahasa dawarienda. Hoki ibas 3 tahun selepas kita pulung isberaya nakku. Jendai siranakan perjabundu. Endang ko kamar tenah bagi ngudan doi dengan dakam hoki. Kami salut ngenen kam nak kuras anak kami berus biring. Endang ko pajak kendu sada rumah berus biring kam ngarap kami maka rumah enda pagi ban rumah perpulungan. Joren kam usurna pui pasir-pasir asang ke rumah doi enda pagi bantau-bantaun. Maka bagening kami adi rusur kam pagi napui berarti rumah enda metemuai. Litkap ingin kami bas bengkila sinulinga mergana. Ijadahin kami galang ras kita. Bengkilandai miskel gel rendai ia rikut kena tak iluhun hoki. Jenari tenadingan bengkila lana lidah kami sinursur bengkilandai. Tapi lidah kami bertik nabas bapak doi lid ngikut kencang. Bengkila sehat kempun doi bas rumah Simbaru Enda sidi lakir sidi beru bagai pers kempu ngarak-ngarak pertendin dari bengkila ras nini ribundu be. Jenari kampempal ras turang kami berusembiring. Sehat kam duana bertambah-tambah rezeki indu. Ijani kami indu bertoto hoki basang ada hindundu be. Bare-bare mamana rasa anakku berusembiring. Sangap dengan tuah bayak kam pepagi ning kami indu be. Gundari ngoseh kina tanah hoki. Malam matendu ngalau kentoto kami indu be. Jenari gundari pe bertambah-tambah nak sanga pendu. Anak akam pergi jenari hoki harapan kami. Aula kam meganjang ru kurnakku. Gelah malam pagi ate kalimbu kerina. Si natap-natap kerina malam atena. Masin babah kami erbelas man bandu. Kata kuenda kata tambahan. Apa dengar kita sinambahisa. Kebelas aku lebih mankam tukang kugas buku kami. Sangat kelkam nandai biring ngajak ke anak ndoi. Maka bancika kita pepulung na ibas wari si senda. Maka bagem anakku oki ibas go bandu rumah dunakku adining kami agak darat ban kuncina. Lawa masuk pinangkau gelah isi pe banci beng bagi kata mama dundai. Kesanga penereh na ibas di batanari. Makana ading go kam sangap ulah meganjang rukur. Kalak si meganjang rukur ipeteruk di bata, tapi si meteruk ia rukur ipeganjang di bata. Makana di tengah-tengah jabundu di bata bahan jadi palas. Gelahna ibas kam ni rumah duenda sehat menjuah-juah kam ras kempu. Turangku peras berusumbiring ras sinulingga merega.
sehat ia kepaikan ngope lawas nini beruri bundu be ingat du dengan kami kalimbu bundu ijai sada keriahan ukur nakku sebab peganci-ganci kita kalimbubu di batani idah nina labo perlu isembah-sembah tapi iha mati bagai ia gelahna pagi ibas kami ni rumah duenda la pagi kai pe kekurangan bagi kerja ikutakana ketabahna lalap anggurenggo pe melawan kampe pagi gelahna sehat menjuah-juah kam cawe ke kakam metua turangku pe bagai amin nagia pengkila sinulingga megaganan dube lai taras go bagi kata syarah lebendai go mulihkan ku jenda nina merenda go kakam laus isinga ku kabanjahe ka mulihi ka kepeken ku tanah kemulihan dai bagaimana ku kita kan terem kita jenda tedis peganci-ganci kita melaskan kata dibatasi masu-masu juga. Kam anak buru kami sini mergana, turun kami nak kami sehat kam jena tutupu di teman-teman berjekindo, encap kami. Ini protokol. Agenda ning kami sangat kam masuki rumah baru enda kampung. Tenen do kami sehat kam grina. Bagaimana bes kami nari, bujur. Deh. Sampai dengan kami ngerana, sungkun kami lebih kami kempu kami si oke, aku mau tandain dong oke. Oh bujur. Ulah kering ngerana pi kami kerjain dah kering tandain dong teka. Jadi pertama-tama lebih selamat katakan kami manbandu kempu kami. Ibas kam bengketi rumah Simbaruenda. Selamat katakan kami kalimbu bundu tuhu meriah ukur kami. Nah, jadi ibas kesangapan ibas kam ibas bengketi rumah Simbaruenda. Idah kami rumah henda cukup galang, maka kami pemeriah ukur kami cuma ning kami lebih ningku lebih rumah henda ula pagi bandu gelarna rumah Simberlin. Adi ningku si majilena pagi bandu rumah si kelang-kelangan. Gelah isi pi pagi henda teman si kelang-kelangan. Ras kampi kerina si ibas rumah henda gelah si kelang-kelangan. Sebab untuk si kelang-kelangan intina kal adi kuakap. Jadi peruan enterem kami jenda lah gedang aku ngerana kumputi sekali nari selamat ibas kam mengerti rumah Simbaruenda tambahi sinina kami apa nari kita nih. Jeda langsung aku ngerana membantu bebre kami ras anak kami. Selamat kam masuki rumah baru nakku bebre sehat kam bagi peras kempu janah usaha kai pagi bandu jeda maju bagi pekam abang ras kakak tambah kesehatan juga. Sehat kita kerina, ikut kami bagi kerina keluarga Sinulingga. Sehat kita kerina, wujur. Masuki rumah Simbaru, sehat kami ras kempu, murah-murah rezeki Indo, wujur. Jadi agenda kami pe bas kalimbu bundu ngata kenca. Selamat kam ibas nyani rumah Simbaru si menarik kelagap kami maka jabu enda jabu ibas tanah kemulikan impal bagai peras turang kami. Jadi si menarik kelagap kami dahi-dahin ku pasti maka atap kita kari kulinggenda. Jadi bagi kata perlebendai maka dem pengharapan kami maka jadilah pabu janah jabu enda pe jabu perpulungan. Sebab liken sa pagi dahin ngopasti kami ke rumah henda. Jadi tetaplah talangi du pintu rumah ta, maka dibatasi masu-masu, tambah kesehatan, tambah rezeki nandangi kam, janah ijasidah kami pedi lau cimba, kerina kegiatan baik pelayanan du bas tengah-tengah gereja, tengah-tengah lingkungan tapi kam tu aktif dua anak kam resturang kami. Jadi harapan kami pe maka ibas kuta kemuliaan tenda pe tetap tingkat kendu ibas pelayanan du bagai pe aktif kami ibas tengah-tengah lingkungan bagai pe artoto pe kami nandangi Tuhan maka
nang dangi bengkila peras bibi, tambah kesehatan duduana, bengkila ras bibi, janah tambah-tambah rezeki. Jadi endam si baci pesah kami, dibatasi masuk-masuk ke tenda, dibatasi masuk-masuk kita kerina, bujur ras mejuah-juah, bujur. Man kam beberapa kami ras anak kami, ija ibas pengarang-arang do. Kempu kami Sinulingga Mergana, ras kempu kami Buru Sembiring, imakana baswarienda, kempu kami Sinulingga Mergana, ngor tenah nandangi kami Kalimbubu darah, ibasia mengketi rumah Simbaru. Iba sadenda Allah terlepas bos kamu beri kami rasana kami bekas pengap-kap do, bekas pengajarin do, maka sebas Pak Senda kempu kami tuhu-tuhu nggo bekerja keras. Arkitekan bagaimana maka nggo terbansa Senda. Jadi bagaimana man kam beberapa kami rasana kami pe sehat-sehat kam sawir kami tua jadi man penggurun kami pe rasana doe kerina bagai peman kam kempu kami si oki ras kempu kami Buru Sembiring selamat kam bas mengketi rumah Simbaru enda ijandai angkat ke bas rumah enda dibata sinaroh kensa dibata sima-sima susah alu bagaimana kaning kami bahkanlah rumah enda jadi rumah perpulungan dibata alu bagaimana kana kerina sangkap ngeluh pe meriah dengan malam atena pulung ku tengah-tengah Jawa enda iya akapna kundul ibas tengah-tengah Jawa enda alu bagir tambah-tambah na rezeki indo kam kempu kami si oki ras Buru Sembiring alu bagi ibas kam nyani rumah Simbaru enda rek sangap na kam cari gelalu bagi malam atendo gunandalani kegeluhendu ibas tengah-tengah dunia enda gelahna tetap rumah enda ras kampe kerina ras kempu-kempu sangap nyani rumah Simbaru enda terlebih bagi kata siar lebendai kamenda mulih kukuta kemulikan terbeluh sebabna banci jadi kari lengan terem sinandekam kuta linggenda memang kana tapi kampe banci denga lapiga tanda indo sembuya ando kalimbubundu anak berundu ikuta linggenda maka terbeluh bergaul ibas kam mengketi rumah Simbaru enda alu bage kerina pagi sangkap ngeluh ndu kam Sinulingga Mergana bancika pulung bas rumah enda demi was keriakan endam siti kata si terbelaskan kami di susah bujur anakku bagi kata siar meriah kalau ukur kami ulihindu tanah kemulihandu kami pe megancang kalau kami pakat kami sebab nguingan du ingan indu ay maka kam sekolah serasi kami di rumah baru sangat menjuah-juah kami di rumah baru bagai pe beberapa kami ras anak kami bagai pe nanda indu ras Sinulingga sehat kam kerina kayu usaha pendah indu pasu-pasu di bata buen untungna maka modelna aku bagem toto kami kerina kali bubu ay maka kerina keluarga sangap me kerina nakor sekali buenda lah kamu ta sangap kerina pe kami sangap sa meriah ukur kami ijabure kami ngo bagenda gal meriah ukur kami berita kami makin kusinga iya rumah si janing ku galangkal menjilekal meriah kal
Sangat menakku. Ay maka ibas Pak Sainda. Labu kami ngedang ngerana. Pasu-pasu Tuhan cakap kami kampe pasu Tuhan. Bujur lah menjual-jual kita. Bujur. Gak usah ada cakap kami ini. Bujur mah, nggak usah menkam si tegun si Kimbang, mah kamu tegun sah deh, mah. Jenda terdis kami bas gelar kalimbubu Sirkimbang. Jadi bas kita pulung bas warisi sendah kami lebih kalimbubundu sehriah naukur kami. Oke. Terlebih-lebih lah kami lupa lengaku akap mendekahsa berkat kami naik pasu-pasu tumbuk rejabu ras berusem ipasu-pasu Tuhan pas warisi sendah pe masuk rumah baru kam iberkati Tuhan sangat sindai toto kami nakku sangat ertuah bayak bagai pagi perjabundoki bagai ning kami ras baru sembiringe toto kami ndai sehnako ertuah bayak inda bas pak senenggo sialaukan sendah ver toto kami nako sehat mejuah-juah kami ni rumah simbarui lampas belin kempu kami anak ndoi seh pagi surah-surandu jenda nari kupudi nakku. Bagim toto kami kabas warisi sendah. Jenari nangdangi kam beberei kami. Bekas pengarak-ngarak du bekas pengajari nuras berus kami. Aluya jarindu. Ita tah-tah dua anak doi badi. Paswarisi sendah guidah kami buah nanakku. Maka kampe sehat menjuah-juah kam. Rasa nak kami bersembiringi. Gelah tetap kami jadi penggurun anak doi. Terlebih-lebih. Suruh-suruhan kami nakku. Bagim ku akab oki. Menjuah-juah baru nakku. Bagi toto kami ndai. Kai pagi suranu bas rumah simbaru dan nari. Bagai pagi sehnakku. Bagai kuakap mencakata kami. Kurang lebih na dibatasi masu-masu. Enteram kami jenda. Peganci-ganci kami rebelas. Dih. Cirem kam sitikal nako. Papasena. So ada hinta sekali nado. Dah ukure. Ya ulah kerido doh ka tangkel-tangkel do. Kai pelo mentangkelan. Ibas perjumpaan ta. Baka paskal krina bagi singo sikatakan syarah lebendai. Ibas kam majakan rumah sembaru. Meriah kal ukur takrina. Lanai kal gedang kami erbelas. Toto kami. Sehat-sehat nakam terus kuari-wari serhenda. Meriah ukur duka tawari paksa pe. Kempu pe, singgu pelimikan di bata ku tengah-tengah. Pertoto kami kalimbu bundu. Ulalit singidet-ngindet. Ulalit si bangker-bangker. Kelah kampe, malam matendo. Ibas nyani rumah si Morenda. Ibas wari-wari serhenda. Jenari entah kai kia pagi atendo, rencanando. Ibas ingan, ibas kutenda. Erpengendes kahlah kam lebih ku Tuhan di bat. Maka na bagi baci ilako kendu kaikin atendo usahandu. Jadi bagaimoki anak kami nanti sana. Kami kalimbu mundu nakku. Meriah kalukur kami. Janah kami tetap bertoto. Lah kampe tetap dat kejuah-juahan. Jadi bagai mimpal sinuling amargana pisau telap kami kuda dalan kami ya ukur mimpal malam atendo ibas anak ta si dilaki ras di beru
Ia ibas manteki rumah si Baruenda. Impal ning kami restoran kami. Bagi kata syarah lewendai, iwas kata ajardo, iwas pengarak-ngarak do. Anak kami, iena rasa anak kami nan desena. Impal turang kampe tetaplah pasu-pasu di bata. Tuhan si masu-masusa. Jadi bagenam yakap kami cakap si baji pesek kami ibas paksenda bujur ras juah-juah kita kerina. Ya ne rebelas kamu sitik jakam dai. Jenda manbandu anak kami si Pika beberapa kami sinulingga mergana kami ibas bapandu nakku ngatakan selamat manbandu ibas kam masuki rumah Simbaruenda rehdeherna rezekindu reh tambah-tambahna kami pe bapandu bagai kami mamandu beberapa mamana Toto kami bicara KIP pagi bandu usahandu ibas rumah Simbaruenda rehriahna redherna rezekindu toto kami kalimbubundu arkitekan si pemeren iseberayanari jenari manbandu pe silih kami bagai peturang kami sehat mejuah-juah kam ibas beberapa kami anak kami masuk Baruenda. Jadi kami pe labo gedang rana kata kami sehat mejuah-juah kita gerina ibas kita pulung bas masuki rumah Simbaruenda bujur ras mejuah-juah kita gerina. Tama-tama katakan bujur mentuhan ijanggo banci kita pulung bas rumah Simbaruenda demalo sehat mejuah-juah. Jenari ning kami menoki Pika bagai pers kempu sehat-sehat kam sekolah serasi kam bas rumah Simbaruenda. Bagai pimen kakak resabang kampi sehat-sehat duana panjang umur do. Si barembes kami mamandu mamidu bujur semejuah-juah. Tuhan si masu-masu. Gejapkan kami sembering mergana tanak seberaya. Lakupekan kamar buang lepas asa gegeh ngasup nulit tatang-tatang lu karena anak tenda teman senina. Maka kampe cawir kametua guna banci tetap ngajari beluh kurang anak taras beberapa tenda. Jenari sekelengi kami kam kerinda sinulingga mergana. Ras kam kerinda turang kami berusimpat anak kami. Ngoidah kami oga perbangi anak doi silih. Kampe turang kami berusimbiring turang. Ngoi kejapkan kami bas kami kurang bulukna kami sembering mergana si tading tanak seberaya bagi iidah nu uga kami krina turang nu uga kami krina silih nu edan nu rasna turang kundu silih tapi dah kami uga kesadan nu kam krina sinulingga mergana ikejapkan kami ngai krina kami sembering mergana tanak seberaya maka bagaimana turang bapa Pika bagi gaban bibin doi ras pengkilan doi nakku. Harapkan kami bas kami kurang beluh ras nanden doi turang bapana. Tatang-tatang bibin doi nakku. Jenari gelah kami pikrina sembering mergana bapan doi nanden doi. Amin lape kami beluh. Ngo idah kami gecapkan kami uga pengkelengina kam. Jadi bagaim kampe beberapa kami nakku beberapa mana. Indah penggo idah kami krina uga perbahanan nu rina mamandu ras mamindu. Saja ngenca kami ngis kurang beluh. Maka ulai tak-takindu kami mamandu mamindu silih nu. Ikut peras nina turang kundu. Saja ngenca kami lalit kai pe ibaba kami krina sirki bangain anakku. Saja toto kami isakan kami kulibata. Bagindu bekam pasu-pasu ras kerja adat du tanak seberaya. Aku mama Tuhan lu suai ras waktu sangendai. Lalit aku belas nakku belah ulamin melawan kita mana teiku. Tindak ku belaskan makataku nanang ikam krina. Sebab baling ikam krina selingga mergana ijabah penak buru kami. Ngoidah kami
Uga pengarak-ngarak nu kami kerina simbring marganenda, simerap marap perperingan kami tading kampe bagi kang. Maka bagem gelah tetap kampe bagi kain yang ada singaranadai, ngo jelas ngo kutah tau lah piturikin ngomlit babanta ya. Saja kutah kal kerina ma ulah ko sarindu. Jadi maka bagem nakku kata biar kal daduna dendwe lalit baba kami kai pinikulang jikar kuturikan kai tuturin sini baba kita kerina. Maka do BP teringat kerina karena sangkap dunggeluhai. Indang usuh kena tahu anakku. Bagi dube kamu gabas permata kamu beri kami. Kamu anak kami pe bagi kamu. Jenari kejapkan kami ugan ande PJJ dupe. Sangat luar biasa. Malam kalate kami. Gia kami bapandoi dan ada doila beluk. Gia kami mamandoi rasmamin doila beluk. Tapi kami maharga kalak pe kami kerina nakku. Ibas kam beluk ay mencibalkan bana kamba beri kami rasanak kami. Jenari nakku turang bapa napika. Kejapkan kalai nakku ya. Seri-serika perbubur nuras turang kami yang ibindoi nakku. Jadi bagaimana kami seterusnya. Bagi perciremna kameras bibindoi. Kampe nakku babrai mamana. Balikang bestang duras papandoi silih kami. Bagaimana kami seterusnya. Gelahalun kalatita kerina. Lama doa kami tanak selayangan sa. Ikut berahmana mergana tanah locimba buat bagin kal kami kerina. Baba kami nakku ingandur galai-galai. Gelah ija pagi kurdu gulut. Ija tangkalendu serbut. Iherlu ertau tau mandi bata. Ijai pagi itu rikendu kerina nakku turang bapana. Kampe beberapa mana. Tek kami. Maka ibas ingandu karel galai. Jai kerkusik kari di bata nanangi kam. Janak seh kena toto sangkap gelah doi kerina. Gelah kempu kami si sope belinai. Lupa pagi yang batuk ngekkan gedangna. Lupa pagi yang hindet ngekkan belina. Sunulinga mergana pe gelang sana tarikan. Timak sana penuangan. Kampe kerina turang kami. Bagai penak kami berusia 4. Kampi sekolah serasi malam pagi tendu kerina. Jenari lah ketandingan. Lid piga-piga baba kami. Ras bagai pe amat tikar langkat. Gelah langkat angkat pagi rezekindoi. Ikut pe beras pulung-pulungan. Pulung bekas ndun cari. Gai pe usaha nakku. Pasu Tuhan kata kuenda kata tambahan sebab ngokaku nandendoi kerina. Dekak sakari katuah ngerana naka. Maka teram kita jenda pegancih-gancih kita ya. Nah ya, ayo. Mari. Perpulungan si meriah ukur bas ciger warenda enda kami ngo pulung ibas rumah simbaru enda nahkan toto ras pasu-pasu man bandu agi kami ras turangku sangap kam ibas mateki rumah simbaru enda jenda bertambah-tambah na rezeki indu bagai peras biring ras bulang sehat-sehat na kena duana gelah na bancika kep-kep ndu kami kerina endam toto kami sangap kam masuk ke rumah baru. Tuhan Yesus memberkati. Sadat cakapkan kami sabab suwe ni ras nindo bagi kami maka ras kalibu kami puang kami. Ay maka turken deh. Bujur mah. Usah man kam puang nu puang kami. Ya apa yang lebih berikan kami kam puang nu puang kami kita kan tua lebih likin cai mata si dalikan ginting mergana ya gua kin kalimbu buta impal sinukaban barus mari kampuang arkitek si majak dalikan ngusuh tegun man bandu jenari kami nini bulang do kempu lawo buluh kal gedang ngerana sajaning kami resangap nakam bas ngingani rumah simbaru bagai pi usahandu erlansarna. Nah, jadi ras bapandu pe tetap ban arek nur sada bagi singgoida. Monggo kempo. Iya, jadi kami pe nini bulang du lawo buluh kal gedang ngerana sibar bagem menjuah-juah kita kerina. Ndi
Kami Puang Kaling Bubundu, meriah malam mati kami, terlebih beberapa kami Sinulingga Margana ras Burusembiring. Ibas kam gudung majekkan rumah, lalu pa kepekan kam nenahkan kami Puangdu. Meriah malam mati kami beberapa. Jenari sadanari ibas kam masuk ke rumah Simbaroenda. Dair pagi-pagi, ngoka si masuki, erpalaskan kata Tuhan. Di Batar, kelangkan pendita, ngelakukan acara buka kunci rumah Simbaroenda. Makanin kami Puangdu, selamat kam naku, ras Burusembiring. Ibas kam masuki rumah Simbaroenda. Tek kami Puang Kaling Bubundu. Ibas kam ngalo ke rumah Simbaroenda, enda belin enda arah bekas perkuah ati tu. Janati kami belin enda pengaruhna, arah turang kami Burusembiring, rasilih kami karo Margana. Maka bagem bebre, tah kaike karibandu usahandu, rencanandu ibas rumah Simbaroenda, tetap kam ersbuskutan men bapa nandendu. Tetap kam erpengguru man Tuhan. Ada bagi bandu, layas pagi krina. Tambah-tambah kesangapan diberikan di batas, sehat menjuah-juah kam, kempupe lampas belit. Kampe bagem selih, turang Burusembiring. Sehat kam, itah kami nge, uga kam ngep beri kami enda. Pasu-pasu Tuhan tetap ngesimpar membandu. Tetap kami tertutup Puang Kaling Bubundu. Gelah kampe sehat menjuah-juah krina. Endam lagedang kami ngerana, lit kami jenda piga-piga, pegantih kami ngerana. Bujur, di sana. Pela Bogedang Rana, niku sekali permen kami Sinulingga Margana, aras beberapa kami Burusembiring. Aku mamandu si Mamora, among dandu. Aku tadi Laut Simba, man kami ngisa aku beberapa. Adi Sinulingga lau bat jiwa beberapa, permen kung lalak rasilihku. Engko, sadang ngisa cakap kami ras mamindu sangat menjuah-juah kam. Mantek Zabu Simbaru beberapa kami sehat-sehat kam doa naras kempu redihir narzekindo kelah lid kodadalin kami lala mansur-suruhan kami beberapa kami bagai pesilih kami asturangku sangap kam ngapkep permen kami ngobasi bagi ngudana masuki Zabu Simbaru silih, kampe sehat-sehat lalap. Terzeng-terzeng bagian isang rana, kata kue kata tambahan Tuhan si masuk-masuk, bujur. Ja bekas nur tenah kam silih kami oki, bagai peres tulang kami, sekolah serasi kam ingani rumah Simbaroenda, bagai beberapa kami, sekitik dengar lampas yang belin. Bagai pinang dengi pengkila kami ras bibi, Burusembiring kampe tetap sehat-sehat pengkila. Ija pas pengarang-arang lu mudah kami uga kekelangan lu mensilih kami ras tulang kami lukur kami. Janah bagenda pika di tenah kami pagi tenah kendu kami pagi Puang Kaling Bubundu ras Mamorai adik kami pagi tabuhan nak kami manu asa taruh. Endam lagi kata kami, sekolah serasi kami nyanyi rumah Simbaroenda. Aku pikir menggum iting du pulang du. Aku iting du pulang langak aku dah rehai ya. Maka aku menjadi ngerana iting du ya. Oki respika. Maka ibas warisi sendah meriah kalau kur kami krina anakku. Ngokai bandu rumah du bagenda. Kami pe baru Margana krina du meriah kalau kur kami. Maka kampai ibas masuki kamar rumah Simbaroenda sehat menjuah-juah kaina krina bagai doana. Idah kami uga kalau pengarang-arang anda kumpoinda kami pe maka rezeki si mereka di Batam Bandu simpar tuhu-tuhu te kami. Maka kami pe baru Margana endam kata kami selamat dengan kempu pe sehat lampas yang belin ulah sakit-sakit. Bujur, endang cakata ibas kami nari, bujur.
Ijenda kempu kami tuhu-tuhu ninindu krina isbrayanari. Tuhu-tuhu meriah kal ukur kami ibas undangan waris kalienda. Itenah kendu kami mengketi rumah simbaru. Tuhu-tuhu meriah kal ukur kami. Sep nandu beper tau-tau kami mantuhan. Maka nakam sekolah serasin jabukan bana. Jumpa rezeki ning kami. Jadi endang guidah kami buahna. Kami jumpa rezeki kempu. Ngui tenah kendu kami. Tuh meriah ukur kami. Setelah kita ngatakan bujur mantuhan. Sebab tu kita enda pemberi Tuhan krina. Maka banci ilaksanakan alumuhuli. Maka kami pe dan dulanai boleh terbelaskan kami kai pe. Saja kami kaling bubundu. Tetap kami ertau-tau. Ijenda nari Petrus Kupudi. Amin nape kam go sekolah serasi. Sehat menjua-jua. Tole dengar kami ertau-tau man bandu. Maka mudai kape bas waris sendah nari. Retambah-tambah dengar rezeki indu kempu. Maka nabaci dengar kami tenah kendu. Adi mengketi rumah kami itenah kendu. Kami meriah kalukur kami 5 kali nari pe kami tenah kendu. Kami tetap sedia. Jadi maka kami pe tetap bertautan Tuhan. Maka krina kam sinulingga mergana krina. Sehat menjuah-juah kam. Kempu pe singgu titipkan Tuhan ku tengah-tengah jabuenda. Sehat menjuah-juah ya lampas yang belin. Seh pagi sekolahna. Maka na banci dengar kasih pulungkan terulin bagai rupana. Makan enda pe te kita janah siakini enda krina di batang aturkan sama kardalan mahuli. Makana kami penakku terjang bagengan sabeluh kami ngatakan kata mejuah-juah kamang keti rumah handu simbaru enda bertambah-tambah dengar rezeki indu. Bujur ras mejuah-juah kita krina.